a Dubravko kaže zaustavlja me kad mogu i tjera kad ne mogu. A čovjek koji se nasmijao na to je Zoran Kalauz, izvršni direktor u Tahografu. Dobar dan vam. Dobar dan, Dubravka. Eto, ljudi komentiraju kako god, voljeli ga, ne voljeli, ali tahograf moraju imati. Moraju imati, bez njega jednostavno ne može se i nažalost morat ću razočarati mnoge vozače, u budućnosti nam se pripremaju još i stroži propisi, tako da sada tahografom moraju biti opremljena teretna vozila iznad 3,5 tone najveće dopuštene mase, a kako stvari stoje za nekakvih 5-6 godina kad se ponovno vidimo na ovome mjestu, onda ćemo pričati i da svi teretni automobili iznad 2,5 tone najveće dopuštene mase moraju biti opremljeni s tahografom i njihovi vozači će također morati voditi evidenciju, pratiti koliko voze, koliko rade i tako dalje, kao i svi ostali vozači. Dakle, Zorane, ovo je sad samo najava, nije ništa službeno, ali... Da. Još uvijek u Europskom parlamentu to nije izglasano, ali papiri su pripremljeni i sad je samo stvar politike kad će se pustiti. Najavljuje se 2026. Iako često i slušatelji i sami vozači, recimo kombija i vozila do 3,5 tone ili oko 3,5 tone, to je uvijek ta kila sim ili tam. Ne, točno je propisano. Onaj ko u prometnoj dozvoli ima napisano da njegova je najveća dopuštena masa 3500 kg, dakle 3500, ne mora biti opremljen s tahografom, to su vozila N1 kategorije, a oni koji imaju najveću dopuštenu masu 3501 kg ili veću moraju biti opremljeni s tahografom. A to sam htjela zapravo reći, da oni znaju komentirati da kod tih kategorija vozila bi na neki način tahograf bio najpotrebniji. Pa da, zbog toga što su to male kategorije vozila sa danas već vrlo snažnim motorima koje omogućuju relativno visoke brzine kretanja i ti vozači uistinu rade i voze jako veliku količinu vremena, tako da je potrebno na nekakav način i to vrijeme rada ograničiti da jednostavno vozimo odmoreni. Jesmo li sada, gospodine Kalauz, skroz usklađeni s Europom kada govorimo o tahografu? Da, u potpunosti. Republika Hrvatska je samim ulaskom od 1.7.2013. godine u Europsku uniju sve svoje propise uskladila sa propisima Europske unije, odnosno ako netko i pokušava u našim narodnim novinama pronaći gdje piše koliko vozač smije neprekidno voziti, koliko smije dnevno voziti ili u jednom tjednu ili u 2 tjedna, to tamo neće niti pronaći, zato što na našem području vrijede u biti propisi Europske unije i to piše u uredbi Europske unije, a ne u našim nacionalnim propisima. Ipak i tu postoji jedan mali izuzetak, naime vremena rada od kojih nitko nije izuzet, pa čak ni oni vozači koji spadaju u određene kategorije kad mogu biti izuzeti od uredbe 561, od vremena rada nitko nije izuzet. I ta vremena rada pišu u našem nacionalnom propisu, odnosno o zakonu o mobilnim radnicima, kako ga popularno nazivamo. Evo, Jasmina je baš na Facebook emisije Konvoj postavila nešto što sam ja rekla, vidite tahograf, a vi ste rekli ne, to nije čisti tahograf, to je iz 1928. Da, u početku tahograf naravno nije izgledao kao što izgledaju današnji moderni tahografi, oni su došli krajem 80. godina i u osnovi se nazivaju eurotahografi, iz jednostavnog razloga zato što vozač na njemu ima prekidač ili taster ili nekakav drugi oblik s kojim može podešavati, označavati s kojim radnim aktivnostima se trenutno bavi. Pa vozači obično kažu da tahograf ima 4 radne aktivnosti i to je istina za analogne tahografe. On će označiti kad vozite, kad radite, kad čekate i kad pauzirate, odnosno odmarate. To su 4 različite aktivnosti. Međutim, digitalni tahograf i pametni tahograf, oni imaju i više radnih aktivnosti, odnosno na njemu je potrebno označiti još i kad se nalazite na trajektu, zatim kad ste oslobođeni uredbe 561 i simbolom upitnika se označava kada u biti ništa naknadno ne unosite na svoju digitalnu vozačku karticu.
Da, tahograf zapravo zna sve o vama, ako ćemo pošteno. Pa zna vaše radne aktivnosti. Ne zna sve o vama, ne zna sve o pojedinosti, ali on je instrument s kojim se u biti vozač je dužan, obavezan da vodi sve svoje radne aktivnosti kako bi mogao dokazati na cesti što je radio u prošlosti u zadnjih 28 dana, a poslodavac mora pomoću njega dokazati što je njegov vozač radio zadnje 3 godine. Uvijek kad nam ljudi iz tahografa dođu, ili Denis ili gospodin Klaus, onda su tu pitanja, pa ću evo nekome dati priliku, a poslije toga nastavljamo priču o tahografu. Izvolite. Dobar dan. Molim vas pitanje u vezi kombinacije digitalnog i analognog tahografa. Sluša vas, Zoran. Kada završimo sa analognim tahografom, izvadimo listić i onda recimo sutra dan idemo sa digitalnim tahografom. Kako unesti dodatni unos na digitalni tahograf? Da li ostaviti pod upitnikom pa onda sa listićima to razliku recimo ili kako? Pa djelomično ste točno sami odgovorili. U ovome slučaju kada ste jučer vozili analogni tahograf, a danas ćete voziti digitalni, onda naravno da ne smijete na svoju digitalnu vozačku karticu napraviti naknadni unos nekih aktivnosti. Vozači uobičajeno pogriješe pa onda unesu krevet od zadnjeg vađenja kartice digitalnog tahografa do tog stavljanja te iste kartice. Međutim, to je pogrešno zbog toga što onda na vašu karticu označite da ste cijelo vrijeme odmarali, a vi ste u biti jučer ili prekjučer vozili vozilo sa analognim tahografom. U tome slučaju na vašu karticu ne trebate ništa, na vašu digitalnu vozačku karticu ne trebate ništa unijeti, odnosno postaviti simbol upitnika. Dobro, u redu, a da li onda mora biti recimo između potvrda ili je dovoljno povući krevet na analognom listiću? Ne treba vam nikakva potvrda u ovakvoj situaciji. Tada na analognom listiću od jučerašnjega dana, ako ste na primjer izvadili ga iz tahografa u 16 sati poslije podne, od 16 sati do ponoć povucite rukom crtu na poziciji odmora. Kada sljedeći dan stavite vašu digitalnu vozačku karticu, onda ne trebate sad više ništa stavljati na nju u međuvremenu, nikakav krevet, osim ukoliko to želite označiti od ponoć toga dana do tog trenutka kad ste ga stavili do 7 sati ujutro, na primjer, ako tada počinjete voziti. Da li je onda dobro imati traku od digitalnog tahografa i na nju voditi ovu evidenciju? Možete i pomoću ispisa za svaki slučaj to voditi, ali je bitno samo da nemate niti preklapanja u vašoj evidenciji, dakle da nemate na vašoj digitalnoj vozačkoj kartici da ste odmarali, a da imate na analognom zapisu da ste vozili u isto vrijeme. Bitno da je pokriveno, da li ručno ili ovako pred putem tahografa. Tako je, točno. Hvala vam lijepa. Pozdrav. Do slušanja, sretan put i dobro znanje i korištenje tahografa. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Lijep pozdrav, Branko, s ove strane. Samo jedno pitanje. Taj upitnik se zapravo piše ako su se radile druge aktivnosti kad je digitalni stajao. Međutim, koliko recimo ako se nisu radile, mora biti potvrda nakon koliko dana. Dakle, upitnik se ili krevet ne može biti 5 dana, 6, može biti 3, neki kažu 3 do 4. Uredba uopće ne propisuje potvrdu, to je zanimljivo, međutim u uredbi izrijekom točno stoji da države članice, odnosno nadzorni organi država članica više neće zahtijevati od vozača i od samih država članica postojanje potvrda. Praktički vi biste temeljem takve jedne rečenice mogli i 5 dana i 10 dana voditi biti na krevetu i to označiti na vašim tahografskim listićima ili pomoću digitalne vozačke kartice. Nažalost, u praksa je takva da nadzorni organi vole vidjeti tu potvrdu, pa onda uistinu savjetujem svim prijevoznicima i vozačima kad god imaju nekakav odmor dulji od približno 3 dana, ali opet ponavljam, to nije nigdje propisano, to je uistinu nekakva, pa reći ću, loša praksa koja se ustalila u našim krajevima. Kad imate god nekakav odmor dulji od 3 dana, onda je dobro od svoga poslodavca dobiti potvrdu poslodavca. To je zapravo vikend pauza, je ok. Pa vikend pauzu slobodno možete označiti ili na tahografske listiće ili na digitalnu vozačku karticu. Hvala vam. Može. Pozdrav, do slušanja, izvolite. Dubravka, Saša pri telefonu. Recite, Saša.
ovako malo aktualno, znači vrijeme godišnjih odmora i tak bliže tak dalje. U petak čovjek došao u firmu, karikiramo, vadi karticu van, odlazi doma i 2 tjedna je na godišnjem. Po povratku s godišnjega, da li ta potvrda onda treba, ne treba i tako. Teoretski ne treba. Teoretski uistinu i tako i napravite. Ajmo praktički. Dopustite da vam kažem do kraja. Vi uistinu možete postaviti vašu digitalnu vozačku karticu nakon 2 tjedna u tahograf i svih 2 tjedna označiti da ste bili na odmoru. Označiti krevetom. I to je teoretski sasvim dovoljno. U praksi, već sam rekao, nadzorni organi vole vidjeti i potvrdu poslodavca da ste bili na godišnjem odmoru, pa savjetujem, tražite od svog poslodavca i potvrdu da ste tada bili na godišnjem odmoru. Dobro, puno hvala. Hvala vam, pozdrav. Bog, bog. 10:56, gospodin Zoran Kalauz, izvršni direktor u Tahografu je s nama. Kad govorimo o tahografu, onda prošli put kad ste bili u emisiji smo svi davali neka svoja iskustva s baždarenjem tahografa, pa tu je bilo puno, a baš mogu reći, različitih razmišljanja i situacija koje su ljudi prošli. Da, prošli put smo upravo pričali o baždarenju tahografa, što to točno je, pa bi ja ponovio u ovom trenutku. Tahograf je u biti mjerni instrument koji služi da u trenutku kada se, nažalost, kad se nešto dogodi, da se s njim i dokaže kojom brzinom ste vozili, koliko dugo ste radili, da li ste taj posao radili u skladu sa zakonom, da li je vozač bio odmoren ili nije bio odmoren. Stoga baždarenje tahografa je jedan u biti vrlo ozbiljan postupak u kome usklađujemo sam instrument sa samim vozilom. To se vrlo često i zaboravlja, ali jedna od osnovnih parametara prilikom baždarenja tahografa koja se radi je da se prvo mjeri koeficijent vozila. To se radi na stazi, na etalonskoj stazi od 20 metara i preračunava se koeficijent vozila na 1000 metara. Pa onda kažemo da neko vozilo daje nekakvih 3500 impulsa na 1 kilometar. I onda nakon toga sam tahograf, instrument, podešavamo da prima isti taj broj impulsa koji smo prije toga izmjerili na stazi. Sad, postoje različite varijacije kako je to moguće prevariti, neću o njima pričati, ali samo mjerenje na stazi je u biti jedan od najvažnijih postupaka koji se radi, zato što ukoliko se pogriješi, onda to vozilo će moći ići ili brže ili će ići sporije, što je rijeđe, obično se malo namješta da ide kilometar brže, ali isto tako moguće je napraviti i određenu manipulaciju na tahografskom sustavu koji se sastoji od samog pogonskog kotača, dimenzija pogonskih kotača, prijenosnog odnosa u diferencijalu, zadnjeg prijenosnog odnosa u mjenjaču, zatim sonde na samom mjenjaču i elektroničke transmisije do samog tahografa u vozilu. I zadatak onoga ispitivača je da provjeri da li na cijeloj tom dijelu postoji određeni uređaj za manipulaciju. I ako postoji, to mora zapisati, to mora prijaviti Ministarstvu prometa i tako. Evo, sad ću postaviti jedno pitanje koje je postavio slušatelj Marko. Koliko može odstupati brzina kamiona promjenom dimenzije guma? Može li +5, -+5 km biti ključno za bilo što? Mnoga osobna vozila premašuju maksimalno ograničenje brzine i za 200 km, pa se oko tog nitko ne uzrujava. Da, naravno, osobni automobili su jedna priča, a teretna vozila su sasvim druga priča. Od pojave Euro 3 motora, svi teretni automobili i još od prije i autobusi moraju biti opremljeni sa ograničivačem brzine. Smisao ograničivača brzine je da se na autocestama stvaraju konvoji, odnosno da svi automobili, teretni automobili koji imaju ograničivač brzine se voze točno 90 km na sat. Svi autobusi da voze točno 100 km na sat. To se i kandidate u autoškolama za osobne automobile uči razlika između relativne brzine između njih koji voze 130 i jednog teretnog automobila koji se izbaci u lijevu traku i pokušava sa većom brzinom od 1 km nekoga preteći. Vi u biti vozite se 40 km, jer vi vozite 130, a kamion 90, dakle relativna brzina vam je 40 km na sat i nalijećete na zid.
kao da sa 40 km naletite na zid. Smisao postojanja ograničivača brzine je upravo u tome da se svi drže desne strane i da svi u koloni voze 90 na sat ili 100 km na sat koliko idu autobusi. Ukoliko vi sada manipulirate i, na primjer, čak prekinete signal sa tahografa. Današnji moderni teretni automobili imaju po 400 kW ili, govorit ću u konjskim snagama, to je lakše razumjeti, imaju po 500-600 konjskih snaga. To su snage koje omogućuju čak i punim vozilima da, recimo, na ravnoj cesti razviju 150-160 km na sat, bez ikakvih problema. Tako da uistinu bi bilo suludo da se 40 tona najveće dopuštene mase pusti da se vozi bez ikakve kontrole. Radi toga postoje ograničivači brzine, radi toga postoje tahografi koji prvo tu brzinu mjere, taj signal daju ograničivačima i da se svi voze 90. Ako sad netko želi promijeniti gume i postaviti nakon, recimo, baždarenja veću dimenziju guma, dakle sa većim opsegom, sa većim obodom, on će ići nekoliko kilometara brže. I on će se u biti, neće voziti na onaj uobičajeni vozački način da se stisne papučica za snagu do kraja i vozilo vozi 90. Nego će on svakih par kilometara naletjeti na kolegu koji stvarno vozi 90, a vi vozite 95. I onda više ne možete držati papučicu pritisnutu do kraja, date lijevi pokazivač pravca i počnete ga pretjecati sa tih 2, 3, 4 km razlike. I onda mučite kolonu iza sebe. I kolonu iza sebe, a pri tome naravno i ugrožavate sigurnost prometa. Izvolite. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Kako je pri telefonu? A jedno pitanje sam ovoga. Inače vozim ovdje kod nas u Hrvatskoj. I nisu to neke daleke ture ni ništa, pa me zanima. Petkom znači parkiram i u ponedjeljak krećem dalje normalno na posao. Da li je ispravnije da vadim za vikend karticu van ili je kakva greška da ju ostavim preko vikenda unutra? Znači petak normalno ostavim i u ponedjeljak ponovo dolazim ja vozim. Samo vi? Da, samo ja. Morate izvaditi karticu zato što ostavljanjem kartice u samome tahografu vi indirektno kažete da se spava u tom automobilu. Dakle, točan postupak bi bio da vi završetkom vaše smjene izvadite karticu, odete doma, kada u ponedjeljak dođete do tog kamiona, stavite karticu opet u tahograf i naknadno označite da ste od ponedjeljka, kad ste izišli od 16-17 sati od petka od 16-17 sati do ponedjeljka ujutro u 7 bili na odmoru, odnosno postavite krevet. Dobro. Hvala, pozdrav, do slušanja. Pita Siniša, da li nakon pauze se mora prvo staviti tahograf na čekić par minuta pa onda krenuti u vožnju? Ako može, odgovor ovdje, jer ne znam da li ću moći slušati emisiju. Aha, dobro, to ćemo vidjeti, ali vi odgovorite. Pa nisam, moram priznati, razumio skroz do kraja. Da li nakon pauze se mora prvo staviti tahograf na čekić par minuta pa onda krenuti na vožnju? Pa to sad ovisi od situacije. Ukoliko ste sad bili na primjer benzinskoj crpki i odmarali ste 45 minuta, možete odmah početi sa vožnjom. Međutim, inače u različitim edukacijama vozača mi ih učimo da kada recimo završi njihov dnevni ili tjedni odmor i kada prvi put dođu do vozila, kad upale motor, podižu tlak u kočnoj instalaciji, da tahograf postave prvo na čekić. Da na taj način označe da vrše dnevni pregled vozila, što smo svi dužni po zakonu o sigurnosti, da iziđu iz kabine van, upale svjetla, upale 4 žmigavca, da obiđu vozilo, da vidu da li rade svjetla, da li rade žmigavci, da li mu je možda netko ukrao vatrogasni aparat ili rezervnu gumu ili otvorio ono što je zapravo obaveza pregled kamiona svakog vozača, da napravi pregled svog vozila u ovisnosti o njegovoj nadogradnji i već s čim se bavi. Izvolite. Dobar dan. Slušamo vas. Damire pri telefonu. Izvolite, Damire. Gospođo Dubravka, pitao bi gospodina Gorana u vezi kartice. Zorana, znači, sluša vas Zoran. Da. Znači u vezi kartice vozača. Digitalne kartice vozača. Znači ona se izdaje na rok od 5 godina. I sad ja sam nedavno vadio bio sebi novu i imam tu par isto kolega, ja sam se raspitivao u autoškoli, niko mi nije znao točno reći koliko su kod nas kazne, znači u pitanju, znači da upravljanja sa isteknutom, znači rokom važenja digitalne kartice vozača. Pa da vidite jel vam se isplati.
Pa ne, da li si shvati, zato što sam ja to naime samo inicijativno poduzeo a pitao sam, pa su mi razni kolege rekli za Poljsku recimo i za Slovence, ali niko nije znao točni iznos koliko je kod nas u Hrvatskoj, kolika je kazna. Pa nažalost neću vam niti ja znati točan iznos, samo ću vam reći da je vrlo velik. Dakle, nemojte se voziti ukoliko vam je kartica istekla. Međutim, rekao bi još jednu drugu stvar, vi fizički karticu ne možete upotrebljavati ako je istekla. Jer kartica točno vrijedi na datum i točno do ponoć toga dana. I ukoliko čak i spavate, imali smo takvih slučajeva u kabini, a kartica vam tu noć istekne, nju će digitalni tahograf točno u 2 sata po lokalnom vremenu, a odnosno to je ponoć po UTC vremenu, izbaciti van iz tahografa i vi je više ne možete vratiti, ona je istekla. Dobro. Dakle, ne isplati se ići na dan. Točan iznos kazne stvarno ne znam, trebalo bi ga pronaći u zakonu o mobilnim radnicima, ali ne znam ga na pamet. Vjerujem da je još veća kazna onda ako uopće nemate karticu jer vam je ta nevažeća. Svi moraju upotrebljavati karticu. Da. Čak i oni vozači koji voze vozila sa analognim tahografom, ukoliko su izvadili digitalnu vozačku karticu, moraju je nositi sa sobom i na zahtjev kontrolnih organa ih je pokazati, tako da se vidi što je na njoj zapisano. A da li možda znate kolika je, znači ima i ovaj kod 95, jel tako? Da. Što sad i on isto ima svoj rok 5 godina. Da li znate u vezi tog koda 95 možda? Nažalost ne znam ja kaznene odredbe na pamet, trebao bi pogledati, da. Hvala vam. Pozdrav. Hvala lijepa. Pozdrav Damire, do slušanja, izvolite. Dobar dan, Dario. Evo jedno pitanje za gospodina. Znači sad sam nedavno izvadio novu karticu vozača, pa me zanima šta s ovom starom karticom, koliko je dugo trebam čuvati, da li je trebam čuvati? Dobro. Staru karticu vozača svakako nosite sa sobom sljedećih 28 dana, odnosno mjesec dana, kako biste bilo kakvoj inspekciji uvijek na cesti mogli pokazati što ste u međuvremenu radili. Ona uvijek zahtijeva na uvid vašu evidenciju za tekući dan i prošlih 28 dana. Tako da na vašoj novoj kartici nema svih 28 dana, pa prema tome nosite ih je još neko vrijeme sa sobom, a nakon toga više ne morate je nositi ni sa sobom. Naravno, nemojte u svojoj tvrtci gdje radite zaboraviti kopirati, jer je vaš poslodavac dužan čuvati vaše podatke sljedeće 3 godine. Dobro, hvala na informaciji. Hvala vama, Dario, pozdrav, do slušanja, izvolite. Dobar dan. I vama. Htio bih reći u vezi ovom kolegi, ne može se uvući kartica koja je istekla, ne može se uvući ubaciti u tahograf, tako da znate. Nju iz tahograf ne prima. Koja je istekao rok. Upravo smo to rekli. Da, ali evo kolega nije znao, zato... Je, odlično. Hvala što se... Znači, ne možeš voziti, u stvari praktički ne možeš voziti sa karticom koja je istekla. Tako je, jer je nemaš praktički. Da, i nemaš. Hvala vam puno. Do slušanja. I sad, gospodine Kalaus, u prošloj emisiji ste govorili o tim raznim terenskim kontrolama. Pa da, postoji određen broj mojih kolega koji i različitih radionica koje su ovaj posao baždarenja tahografa, koji uistinu je ozbiljan posao iz kojeg se dokazuju različiti nesretni slučajevi ili koliko je vozač vozio, olako shvatili pa hodaju okolo po terenu i kao u bilo kakvoj trgovini ili placu lijepe naljepnice po vozilima, što je u svakom slučaju i tehnički nekorektno i za same prijevoznike i za same vozače predstavlja odgovarajuću opasnost. Jeli, ne daj Bože da se s takvim vozilom nešto dogodi sutradan i da nekoga pregazite ili sudjelujete u prometnoj nesreći, onda to može predstavljati i za prijevoznika i za vozača veliki problem, zato što kao da nije napravio tehnički pregled, nego je krivo otvorio pečat u prometnoj dozvoli, izišao na cestu i vozio se s tim. Tako da ne bi nikome savjetovao da se igra na takav način, nego da uistinu dođe na propisano, na zakonski odobreno mjesto, radionicu ovlašteno za ispitivanje tahografa i da se ispitivanja uistinu vrše samo na takvim lokacijama. Pita vas Daniel, ako možete prokomentirati odnos rada i radnog vremena, jer prema definiciji radno vrijeme od početka do kraja rada, iz koje se izuzimaju pauze i odmori, definirane u direktivama da bi na kraju dobili radno
radno vrijeme i što je na kraju radno vrijeme? Rad je za vozača sve ono što je na svome tahografu označio sa čekićima i upravljačem. Dakle, to je suma svih čekića i upravljača. I vozači vrlo često kažu došao sam ujutro na posao u 8, a otišao sam sa svoga posla, na primjer, u 16. Dakle, radio sam 8 sati, što nije točno. On mora vidjeti koliko je od tih 8 sati, koliko je označio sa upravljačem, odnosno sa čekićima, i to je njegov rad. Dok smjena vozačka je u biti trajala od 8 do 16 sati. Samo što je unutar te smjene vozač nešto i pauzirao, nešto je i čekao, radio neke druge aktivnosti, a sve takve aktivnosti ne ulaze u ukupno vrijeme rada. Postoji jedna velika razlika između, Dubravka, mene i vas. Ja svaki dan dolazim na posao u 8 sati, a odlazim u 16. I po zakonu o radu, kao i vi, imam pravo na 30-minutnu pauzu. I ta pauza se računa u moje radno vrijeme. I ja mogu reći da svaki dan radim 8 sati. Vozač, nažalost, reći ću nažalost, kad god ide na pauzu, ta pauza mu ne ulazi u njegovo radno vrijeme. I ukoliko je vozač unutar tih 8 sati, od 8 do 16, imao 45 minuta pauzu, on je taj dan radio 7 sati i 15 minuta. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovako, vozač autobusa. I sad ako krećem htio bih voziti kamion, a nisam napravio ovaj kod, nego za bus. I šta sad, onaj papir moram na novo sve napraviti ili kako? Opet uvesti da li se onaj od koda naknadni šta ću ga napraviti, mora uvesti u dozvolu ili moram ga imati sa sobom. Da li u vašoj vozačkoj dozvoli u ovome trenutku pokraj kategorije za autobus i kamion piše kod 95? Piše. Onda ali ne na za kamion, nego samo pokraj autobusa. Onda nažalost morate ići na razliku onoga dijela koje se govori o, vi ste sad polagali odnos prema putnika, asertivno ponašanje, kako se ponašati prema hendikepiranim osobama i tako dalje kao vozač autobusa, a za ostatak niste sigurno ništa slušali o osiguranju tereta. Ali šta ga moram upisati obavezno Morate ga upisati u vozačku dozvolu. Znači opet novo procedura, papiri, dokumenti, sve na novo. Hvala vam. Zahvaljujem. Pozdrav. Kaže gospodin, meni nije jasno kako papir zvan potvrda aktivnosti koja je podložna manipulacijama može biti jača od onog manualnog unosa na kartici koja se više ne može maknuti osim uništiti tahokarticu. Pa kolega je potpuno u pravu, kada uistinu nešto unesete na digitalnu vozačku karticu, nema toga softvera, nema uobičajenog softvera s kojim biste to mogli jednostavno izmijeniti. I uistinu je zapis na vašoj digitalnoj vozačkoj kartici puno vrijedniji od same potvrde poslodavca. Ja sam već rekao da u uredbi se izrekom točno kaže da se države članice, njihovi nadzorni organi više neće tražiti potvrde poslodavca, ali nekakvom tromošću ponašanja naših nadzornih organa to i dalje postoji. Moram priznati, to nije samo riječ o Hrvatskoj, nego i o cijeloj Europskoj uniji. Kaže gospodin Božidar, kad si u koloni 9 sati, a poslije tog još moraš voziti, onda nitko ne spominje sigurnost. Da, uistinu na cesti postoji cijeli niz različitih situacija koje se događaju vozačima, bilo malih, bilo velikih vozila, koje nisu opisane do kraja samom uredbom, niti mogu biti na takav način opisane. Uredba samo propisuje koliko smijete voziti neprekidno, koliko smijete u jednoj smjeni, koliko u jednom tjednu, koliko u 2 tjedna i tako dalje, a vozač uistinu mora voditi računa o tim vremenima i mora se snaći unutar onoga što može tog dana napraviti. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dražen je, ili da kažem Gile po nadimku, pa će me kolege znat bolje. Ja bi se osvrnuo na ovo radno vrijeme i na ovaj zbroj pauze, da li ulazi u radno vrijeme, pa da malo to možda bolje pojasnite, jer po ovome će dosta ljudi biti u zabuni. Naime, ako naše radno vrijeme vozačko može biti ili smjena 13 ili 15 sati dnevno,
Da, točno, pravo ste. Tako je. Vi ste rekli da pauza ne ulazi u radno vrijeme. Pauza ne ulazi u vozački rad. Tako, to su radni sati, a radno vrijeme je nešto, i tu ljudi se u zabunu. Znači, moje radno vrijeme je, na primjer, ujutro od 8-15 sati, na večer do 23. Dobro. U to radno vrijeme meni ulazi i čekić, i volan, i kocka, i pauza. Znači, svi oni sati, ne znam sad koliko će imati vožnje, koliko će imati rada pod čekićem, koliko će imati pauze od 45 minuta, sat, dva, jer s ovakvim tumačenjem ljudi kad čuju u radno vrijeme ti ne ulazi pauza i sad se oni misle, aha, ja imam 15 sati, ali sam tu imao 2 sata stajanja, pa ja mogu još 2 sata duže raditi. I onda dolazi do greške. Evo ovako, ja ću koristiti točne termine. Vi uistinu možete imati vašu smjenu koja može trajati 13, 15 ili 21 sat u ovisnosti o tome da li vozite u posadi ili ne. Ali kada se kaže koliko je čovjek unutar te radne smjene u biti radio, onda se zbrajaju samo čekići i upravljač. Znam, ali ljude, oni više ih muči onaj radno vrijeme njihovo. Znači, može biti 13 ili 15 sati. I u to radno vrijeme to je smjena. To je vozačka smjena. To je smjena, ali po svim onim, gdje su brošurama, tamo u većini slučajeva piše radno vrijeme vozača je 13 ili 15 sati. A radni sati, znači oni koji se broje i u onom noćnom radu, piše to su radni sati, su oni koje si radio, to je radni sat je vožnja ili čekić. Tako da, velim, dosta kod tih brošura, i to sigurno vi znate, ima gdje se negdje se piše smjena, negdje je radno vrijeme, i tu ljudi dolaze do zabune i onda im se greške rade, a greške su te, znamo i svi, da su skupe. Tako da, da, to je točna terminologija i točno korištenje, a mi opet svako čita po svom. To je to. Ja bih inače preporučio svim vozačima da ovu matematiku ne uče usmenom predajom od drugog vozača, nego uistinu postoje kvalitetna školovanja koje je moguće posjetiti, koja traju nekoliko sati, gdje onda saznate praktički sve tajne posla i kako voditi evidenciju na analognom, na digitalnom tahografu, što je to smjena, što je to vozački rad. Na ovaj način, kada se samo izdvajaju pojedinačna pitanja iz ukupne mase pitanja, to djeluje poprilično zbunjujuće. Čak i recimo meni koji relativno dobro poznamo ovu tematiku, a kamoli vozačima koji u biti trebali bi sistematski uistinu odslušati predavanje od početka do kraja. Jer znate kako je u vozačkim terminima, znate da mi dosta koristimo Arbeitszeit, pa se tu i tako. I velim, ja snimam neke videe o tome i pokušavam ljudima da je u terminima među vozača, od nas 100 vozača, 95 ih sigurno ne koristi termin smjena. Nego svi znamo, naše radno vrijeme. I zato možda je tu bolje da je ljudima jednostavnije reći i da im je razumljivije kad znate, tvoje radno vrijeme je 13 ili 15 sati, nego smjena, pa se tu onda radni sati, radno vrijeme, sati rada. To je jako zbunjujuće. Dražene, hvala vam lijepa. Pogledam ja isto tu i tam ove vaše snimke, znate? Čujete me? Pozdrav, može. Hvala lijepa. Dobro to radite, zgodno to radite. Hvala, pozdrav. Bog. Izvolite. Dobar dan, dobro. Kao opet vaše jedno pitanjce. Rečeno je ovo 2,5 tone, 3,5 tone, bit će obavezatan tahograf i tako. A šta je sa poljoprivrednim strojima? Evo sad zadnjih par dana vozim se tu po Đakovštini, znači traktor, 2 prikolice, dugačak je, težak je i tako, da će i to danas sutra ići pod tahograf. Ne, nema takvih najava, traktori su u potpunosti izuzeti od radnih vremena i u njih se ne ugrađuju tahografi. Da, jer budemo realni, traktor i 2 prikolice, evo sad aktualnog žita, to je i dugačko i teško. Znate, zato pitam. Da. Ništa, Saša, rekao vam je. Može. Što zna. Zoran je rekao što zna. Hvala vam, do slušanja. Izvolite.
Dobar dan. Dobar dan, slušamo vas. Lijepi pozdrav vama i vašem gostu. Imam jedno pitanje. Izvolite. Evo recimo ovako, kad su u ponedjeljak sami karti, na primjer u 7 sati, i ne krećem s mjesta, nego čekam da me pozovu na utovar, primjer, ne? Da li meni počinje onda radno vrijeme, znači u 7 kad sam stavio karticu, ili onda kad krećem, ili kad pokrenem čekati? Dobro. A vi kad ste stavili... Jer, samo htio sam reći, jer recimo mi imamo onda svaki tjedan učitavanje kartice i kad se dogodi da, na primjer, prekoračim radno vrijeme 22:05, 22:10, ali sam krenuo u 7:05, stavio sam u 7 karticu, znači ne pokazuje grešku. Tako je. Vi ste u trenutku kad ste stavili karticu u 7 sati, onda je odmah stavili na krevet. I bilo kakvo računalo i softver ne može prepoznati da ste vi u biti stavili karticu u 7 sati i onda nastavili sjediti u vašem vozilu, jer on i ono vrijeme prije toga i ono vrijeme nakon toga kad ste stavili u 7 to uzima u obzir kao odmor i vaša smjena će se po računalu početi računati od onog trenutka kad ga vi prvi put prebacite na čekiće, kad radite dnevni pregled vozila, ili kad počnete voziti, pa će on sam se prebaciti na vožnju. Dakle, u 7:15 ili u 7:20 kad se to već dogodilo. Međutim, dobar inspektor i dobar poznavatelj svega onoga što vi zapisujete na tahografu ne uzima u obzir prilikom kontrole samo ono što računalo izbaci van, nego uistinu pravilno tumači kad ste vi došli na posao. I ukoliko ste vi došli na posao u 7 sati i tad stavili karticu, vi ste u biti tad počeli sa vašom smjenom. Računalo vam to neće izbaciti kao grešku, ali dobar inspektor će shvatiti da vaša smjena ne počinje u 7:15 kad ste počeli voziti, nego od onoga trenutka kad ste vi stavili karticu fizički u tahograf. Da sam ja pretpostavljao. Sad dalje, to je onda dobro, to za 10 minuta vjerojatno je bilo mi pažljivo, ne? Da. Hvala vam puno. Hvala vam. Do slušanja. Izvolite. Dobar dan, gospođo Zurbarka, vama i vašem gostu, gospodinu Kalauzu. Ja sam Dragan iz Osijeka, vozim taksi i zanima me jedna stvar. Prošle godine smo mi nešto počeli pričati o tome na kongresu prevoznika u Šibeniku. Naime, radi se o tome da je gospodin Kalauz sad rekao da je jedini i adekvatni uređaj taksimetar. Sad mene zanima samo neka svim kolegama koji sad voze taksi, neka nam samo pojasni situaciju gdje ja recimo dolazim u situaciju da mogu imati aplikaciju koja je baždarena i onda je kopiram na 100 idućih auta. Zanima me kako je to moguće. Evo, samo neka mi to objasni, ništa više. Pa Dragane, ja vas moram ispraviti, ja nisam nikada bio na kongresu u Šibeniku, tako da sigurno u Šibeniku mene niste slušali, ali ja sam pričao o taksimetrima u Novom Vinodolskom prije nekoliko godina, možda je to bilo to. Pa taksimetar je mjerni instrument koji je povezan sa vozilom i baždarenje taksimetra kao takvo ovisi o vozilu. Kao što kad baždarimo tahografe, onda idemo na mjernu stazu i mjerimo koliko u biti vozilo daje impulsa po pređenom kilometru, tako i prilikom baždarenja taksimetra mjerimo koliko u biti to vozilo sa svojim pogonskim dimenzijama svoga pogonskog kotača daje impulsa samome taksimetru. Aplikacije koje se danas koriste rade na sasvim drugačiji način, rade pomoću GPS prijemnika, odnosno nekakvog satelitskog prijemnika i one su bitno nepreciznije od samoga direktnog mjerenja pređenoga puta sa ceste. Odnosno one su precizne onoliko koliko u tom trenutku imate satelita, koliko je precizan sam satelitski prijem, ali to je jedna sasvim druga tema od ove koje ovdje pričamo. Hvala vam, Dragane. Ja sam samo htio da čujem kako je moguće da neko kopira baždarenu aplikaciju. To mi nije jasno nikako. To je isto kao kad bi ja sad recimo vozio kamion i moj kolega kaže pošalji mi kopiju
svog tahografa. To tako dođe. Što se tahografa i taksimetra tiče, to je nemoguće da jedan taksimetar ili tahograf prebacite iz vozila u vozilo, a da on ponovno ispravno radi. Ne. Nakon takvoga prebacivanja uvijek je potrebno napraviti baždarenje, jer je baždarenje u biti usklađivanje vozila sa tim mjernim instrumentom. A kako je moguće na aplikaciju? Aplikacije kao takve, kažem, nisu vezane uz vozilo, nek su vezane uz satelitski signal kojega sam mobitel prima. Da i ona mora biti baždarena za svaki auto posebno? Mislim da ne. Da to ne funkcionira na takav način. Znate, to sam htio da čujem, da li je to u redu ili nije u redu sad neke zakonske osnove. Hvala vam lijepa. Pozdrav, do slušanja. Evo ovako, Zorade, budući smo zaista dali vrijeme našim slušateljima i vrijeme je jednostavno pobjeglo, ja ću sad u eteru pitati, postoji li mogućnost da ostanete s nama još 20 minuta, ali malo da pričekate pa da negdje 10 do ne. Može. Ma zato jer smo htjeli još koje pitanje postaviti, da trebamo još nešto, a pritom hoćemo i pokloniti jedan smart link uređaj nekom vozaču koji upotrebljava VDO digitalni tahograf. Kojemu će to zaista trebati, pa onda da ne budemo na brzaka, pa sad poslije novosti ćemo otići do Vulkala, poslije Vulkala opet se vraćamo onda malo tahografu. Konvoj. Hrvatski radio. Oglasi. Tahograf, sve za gospodarska vozila, servis, limarija, obnova vozila, rezervni dijelovi, fleet management. Tahograf, zastupnik VDO-a, najvećeg proizvođača tahografa. I da, samo originalni tahograf radi ispravno. Da, a kaže Jasmina za gospodina Kalauza, koji je, hvala što ste ostali još malo s nama, rekao iz tahografa, otprilike Jasmina rekla, a sad stvarno znamo da ništa ne znamo, jer je toliko šarenih pitanja koja su slušatelji postavili. Samo moram jedno naći, a to je ovako, čekajte samo malo, sad stvarno ne mogu upecati to pitanje. Izgubljena registarska pločica, da. Zašto se kod izgubljene registarske pločice mora ići na baždarenje? Da, to je vrlo učestalo pitanje sa strane vozača koji voze digitalne tahografe. Naime, u memoriji digitalnog tahografa su upisani mnogi podaci o vozilu. Upisana je VIN oznaka vozila, registracijska oznaka, promjer kotača, fizičke dimenzije same gume na pogonskim kotačima, i ako izgubite registracijsku tablicu, ne postoji mogućnost da se samo ona upiše u memoriju tahografa, nego je potrebno proći kroz cijelu proceduru baždarenja i nanovo još jednom upisati novu registracijsku tablicu. To se radi jednostavno stoga da kad vas zaustavi policija i da se vidi točno koje vozilo ste vozilo. Naime, ukoliko je ostala stara registracijska oznaka u memoriji tahografa, na ispisu bi bilo kao da ste vozili vozilo ZG123, a sad se na njemu nalaze tablice ZG321. Jednostavno to nije to vozilo i zato je potrebno još jednom baždariti tahograf. Dakle, ne može se samo jedno kopirati pa onda samo gore promijeniti tablica, nego sve ispočetka. Da, zato i nije nevažno baš onako čuvati, pregledavati vozilo i vidjeti jeste li negdje od točke A do točke B izgubili koju tablicu, pogotovo što morate obje raditi. I vrlo često nam se vozači javljaju i jako su zahvalni ako im neko pomogne i ako uspiju naći tablicu. Tako je. Pa i kad nađete tu tablicu negdje uz cestu, nemojte ju samo tako baciti. Pa nije možda ni loše otići na policiju pa odnijeti to, pomoći, a ne samo ono zataknuti za plot pa ako ko vidi. Uz registracijsku tablicu njene oznake su vezane svi dokumenti na vozilu. Dakle, tu vi mijenjate i prometnu dozvolu, vi baždarite ponovno tahograf, ali mnoge licence su vezane, tako da je to uistinu komplikacija. Evo, pita Tomislav, može li gost pojasniti kada je smjena 13, a kad 15 sati? Pošto su tumačenja u branši
razna. To je lijepo tumačenja u branši. Ja ću sad krenuti na malo drugačiji način, pa će opet to ispasti komplikacija, ali nije komplikacija. To je uistinu jednostavno, riječ je o 20-ak pravila koje treba naučiti i ovako izvlačeći svako pravilo pojedinačno, to uvijek ispadne nešto komplicirano. Prvo ću sve iznenaditi, pa ću reći da nigdje neće pronaći da smjena može trajati 13 ili 15 sati. Mogu pročitati uredbu 561 uzduž i poprijeko, ali to nigdje ne piše. To su pitanja u branši. Tako je, to su žargonska pitanja iz branše. U uredbi piše da svaki vozač mora imati na raspolaganju svoj dnevni odmor koji mora trajati minimalno 11 sati i on mora završiti unutar 24 sata od početka njegove dnevne smjene. Tako to točno piše. Naravno da je sad ovo malo komplicirano za vozača, pa su oni to jednostavno skratili. Ja ću ponoviti brojke koje su nam bitne u ovome. Dakle, unutar 24 sata morate odmarati 11 sati. Kad od 24 oduzmete 11, onda dođete do ovih famoznih 13 sati, koliko u biti vozač može biti na raspolaganju svom poslodavcu i koliko može iznositi njegova smjena. Ali to se indirektno računa, to u pravilima ne piše ovih 13 sati. Također u pravilima piše da svaki vozač u toku jednoga tjedna, a tjedan se računa kalendarski od ponedjeljka do nedjelje, smije imati produženo vrijeme vožnje sa 9 na 10 sati. I onda vozači obično kažu, 2 puta tjedno smijem voziti 10 sati. Ali kad se računa smjena, onda se ne računa unutar tjedna, nego pravilo kaže da između 2 tjedna odmora vrijeme dnevnog odmora se smije skratiti na 9 sati. I onda ako od 24 oduzmete 9, dobijete situaciju da tada, taj dan, može njegova smjena trajati 15 sati. Vozači tu griješe, pa onda kažu u toku jednog tjedna smijem 3 puta odmarati po 15 sati, a nije točno, nego između 2 tjedna odmora se smije odmarati 3 puta po 9 sati. Odnosno smjena može iznositi 15 sati. Vaše pitanje. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako jedna malo neobična situacija i moje vozilo s kojim se ja služim nema krevet. I mi radimo takav posao da zapravo nam krevet ni treba, ali se dogodi iz nekih razloga, previše posla i toga svega. I meni je direktiva iz firme da ja mogu ići u hotel, spavati u hotelu, što je jako teško organizirati uz naš posao, jer nismo mi trgovački putnici, nego to je malo onako teže i parkirati, pogotovo pred hotelima, međutim takva je direktiva iz firme. I sad situacija je sljedeća, uz svu ovu koronu, Ravna Gora, odmorište ne radi. Ja stanem, znači namiče 8:30, nemam više vožnje, imam nekih 20 minuta i sad razmišljanje, da li ići raditi prekršaj, znači treba mi za Zagreba još nekih sati 20, ili presjediti tu cijelu noć u kabini i jednostavno takav sutradan cijeli dan raditi. Ja se odlučim na varijantu da ja odvezem tih sati 20 tako pod tim, znači u prekršaju, ne. Mogla sam se 150% kladiti da ćete reći da ste se odlučili za ovo prvo. Da, odlučio sam se voziti, iskreno, to ste se dobro bi se okladili i sad otprilike je to prekršaj kakav je već po člancima, to sad mogu razumjeti, ali da li, mene sad zanima onako općenito, da li postoji ikakva olakotna, ajmo reći, okolnost na takvu nekakvu situaciju, znači da li sam ja sad u prekršaju koji svaki drugi vozač, po zakonu vjerovatno da, ali da li taj nekakav inspektor koji će biti na kontroli može vidjeti, znači da sam ja od 30 dana, znači 29 uredan, jedan taj dan nisam. A računate da ga u ponoć neće biti na toj dionici, a onda da neće tak temeljito gledati za par dana. U principu to nije bila prekršaj toliko vožnje da sam sad ja vozio recimo 6 sati u komadu, da sam ja vozio sad preko arbajta, nego jednostavno radno vrijeme nije više dozvoljavalo na taj dan jer je bio stres, bila Pula i to trajekt i se na neki način isprekidano. Kako da vam Zoran sad objasni prekršaj i da kaže da ste u pravu? To je prvo. A drugo, dajte mi recite koje je to vozilo, ako smijete reći? To je vozilo, na primjer, karikiramo kao nekakav kiper koji vozi silose.
Aha, i to je otprilike opseg posla takav da se sve to imamo na dvije lokacije u Dalmaciji i nešto u Zagrebu koji pokrivamo tu recimo neke otoke i to uz dobru organizaciju se sve zbilja možda godišnje 2 ili 3 puta se mora negdje prespavati. To je toliko rijetko da stvarno nema smisla imati kabinu spavaču iz više razloga. Drugačije onda vozilo mora biti, drugačiji je osovinski razmak jer kabina čini gabarite vozila i tako smanjuje, onda više te noge vire nazad i tako. Iz više razloga nemamo krevet, tako da je mala kabina na svemu tome. To je vozilo sa tahografom, znači auto je 2017. godina, znači to je po najnovijim tim. Pa to vas pitam i zato da li je za vas recimo poklon koji bi vam tahograf dao, ali ne čini mi se da Pa kolega je u pravu u potpunosti, on ne može ostati u tom automobilu ukoliko on nije fizički opremljen sa krevetom da bi mogao u njemu spavati. On je u biti u prekršaju i ukoliko ostane cijelu noć, jer mu opet dobar inspektor... ne radi. O tome, da, odmorište kao tako ne radi. U ovome slučaju nema olakotnih okolnosti, premda ste vi lijepo iskreno sve priznali. Kriv si. Evo, priznali ste, pa kao pola vam se prašta, premda naravno... Pol ćete platiti. Inspektori su ljudi i uvijek treba razgovarati i objasniti im situaciju koja se dogodila. Jedini način kako da vi izbjegnete ovu situaciju da uopće ne dođete do nje, a to je da posao planirate unaprijed i da kada znate da krećete za Zagreb tako kasno da ostanete na vašem polazištu i tamo u biti odmarate. Ja znam da je to nekada teško i da lako je meni sad s ove pozicije govoriti, ali nema druge olakotne okolnosti za vas. To prihvaćam, ali ja vam moram još samo malo replicirati, znači ja sam isplanirao sve. I Ravna Gora je meni većini puta bude taj taman satić koji mi budem kratak. Ali trajekt i ovo sve prije zna... I sve posloženo, sve je to ok, ja računam ok, u Rijeci nemam gdje to parkirati, Ravna Gora mi je idealna i dođem da bi stao, znači raditi pauzu 10 sati nebitno i ne radi mi odmorište. Znači ne mogu jedino sjediti u kabini i doslovno se sjediti. Znači, da, doslovno sjediti. Čak i da zaspete na tom sjedalu, to vam se ne prizna u nekoj kvalitetnoj kontroli. O tome zapravo i pričam, jer to nije, mislim, ja mogu ostati po tahografu, će to biti pauza, ali kad bi opet inspektor išao gledati onu drugu krajinu, on će reći da, vi ste radili, a di vam je, morate imati, sami znate, imati potvrdu od hotela i... gdje ste se odmarali, tako je. Taj dio baš. Da. Tako da, znači, olakotnog nema ništa, ok, ali opet rješenja nema, što je... Da. Dobro, to su rijetke situacije specifične, ali evo, opet velim... Ali postoje, da. Mogu ja vas pitati koju vrstu tahografa vozite? Digitalni tahograf, nekakav britanski, iskreno nemam pojma, znači ne znam sad da li je to koje proizvođač. Dobro. Okay. Hvala vam puno. Da, evo, to je to. Lijepo vas pozdravljamo, do slušanja. A inače, pitanje za gosta, kaže, imamo u firmi 2 vozila i ima nas 3 vozača. Da li je dovoljno pohranjivati podatke s kartica i tahografa koje skidamo s DIK Pro crvenim ključem? DLK, pretpostavljam, crveni ključ. Ne, piše to je to, pretpostavljam, ali piše DLK Pro crvenim ključem ili su zakonom propisane još neke dodatne radnje? Ako imaju crveni DLK Pro ključ, to je sasvim dovoljno. Potrebno je skidati i sa oba vozila podatke, to je jednom u 90 dana. Dobro. I kartice vozača, sva 3 vozača potrebno je minimalno jednom mjesečno kopirati na isti taj ključ. Taj ključ crveni inače na sebi već ima softver za analizu podataka, zato je crvene boje. Tako da njegovim priključenjem uz računalo podigne se taj softver i odmah se mogu pogledati sve radne aktivnosti tog vozača i tog vozila. Evo još malo o tahografu i zapravo sad ovako u 12 sati i 7 minuta tražimo vozača koji ima i vozi što, Zorane? Koji ima digitalni tahograf, koji je generacije približno od 2012. godine na ovamo i marke VDO. Naime, imamo mu namjeru pokloniti, a ukoliko točno odgovori na jedno pitanje, imamo mu namjeru pokloniti Smart Link,
koji mu omogućuje vezu između njegovog pametnog tahografa, njegovog digitalnog ili pametnog tahografa i pametnog telefona. I tad će na pametnom telefonu na zaslonu dobiti jedan pješčanik da može u biti pratiti koliko neprekidno vozi, kad treba napraviti sljedeću pauzu i pomoću nekih drugih programa, na primjer, moći će iskoristiti pravilo 1 minute. Jeste li vi takav vozač ili takva vozačica? Dobar dan. Dobar dan. Jeste ili niste? Ja mislim da jesam, ali ne znam koje mi je marke tahografa, to će vjerojatno gospodin Zoran znati. To je tahograf koji Scania ugrađuje tvornički. Ne, nažalost u tom slučaju niste taj tahograf. Niste taj. Dobro, ali da li ja mogu postaviti pitanje? Možete. Recite. A mene zanima gdje se može onaj jednominutni uređaj kupiti kod nas u Zagrebu, kad dođem u Zagreb. Pa navratite kod nas u tahografu Svetu Nedjelju, pa ćemo onda vidjeti točno što se može napraviti i na vašem vozilu. Evo. A ne mogu ja s vozilom, moje vozilo ostaje u Švedskoj, ja ću doći svojim privatnim autom. Ok, onda riječ je o Bluetooth adapteru koji se u biti spoji na sam tahograf, a onda pomoću njega i pametnog telefona kontrolirate vaš tahograf. Dobro, nisam čak ni to mislio, znam da postoji onaj uređaj koji se prikopča negdje gore, nemam pojma, za ono pomicanje sa rampe ako ili na rampu za iskorištenje jednominutnog pravila. Da. Dakle, ima li smisla dolaziti u tahograf ako po taj neki uređaj ako nema kamiona? Bez kamiona može se doći ukoliko se taj uređaj može prikopčati na taj određeni tip tahografa. A očito ne može. A ukoliko je riječ o Scanii koja uglavnom koristi drugog proizvođača kao osnovnog dobavljača, onda uglavnom ne može. Ništa. Onda mi ni ne treba takav uređaj kad ne mogu prikopčati na Scaniu. Da. Hvala vam lijepa. Pozdrav vama i kad dođete iz Švedske, pazite se, čuvajte se i tu i čuvajte druge. Izvolite. Dobar dan, Darko je. Dobar dan. Evo ja imam VDO tahograf, znači 2014. prema ovamo, tako da mene bi ovo odgovaralo. Odlično. Koristite inače sve ove moderne tehnologije, pametne sustave, povezne sustave. Pa da, u pravilu da. Okay. Video call, to se najviše koristi preko Vibera i tako. Ja ću vas pitati samo jedno pitanje koje u sebi sadrži i podpitanje. Vrlo je jednostavno. Koliko vozač u jednoj smjeni smije voziti? Koliko u jednoj smjeni smije voziti? Znači maksimalno 10 sati. Maksimalno je 10, inače se smije 9, ali se 2 puta u toku tjedna smije vrijeme vožnje produžiti na 10. Da. Darko, točno ste odgovorili i dobili ste VDO Smart Link. Hvala vam. Darko, samo mi recite i prezime i neku adresu. Ljubek. Darko. Ljubek, gdje živite? Nedeljanec. Varaždinska 228. Varaždinska 228. Dobro. Tako je. To je 42205 Vidovec. Vidovec. Pošta. Ok. Da. Dobro, evo, gospodin će vam se javiti pa ćete se sve dogovoriti izvan etera. Dobro? Može, puno hvala. Hvala, pozdrav vama. Evo, nije to tako jednostavno, gospodine Kalaus, uskladiti sve uređaje s proizvođačima. Sjećam se da je, ja mislim da je to gospodin iz Švedske koji je govorio kako je ta njegova Scania jako dobro opremljena, ono baš skoro pa naručena za njihove vozače sa visokom opremom. Današnji moderni automobili su uistinu sofisticirani, u sebi imaju i radare i lidare i programe za praćenje traka i programe koji kontroliraju kojom brzinom se vozite, da li je vozilo ispred vas zaustavljeno, nije. To su jednostavno moderne tehnološke stvari o kojima treba učiti i na ispravan način ih upotrebljavati. Još jedno pitanje, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Pa evo, ja bi se mogao pohvaliti da sam ja prije ovih koronalnih ludosti dobio taj aparat. Da, slušamo vas, Damire, da.
Ja sam više nego zadovoljan. Koristim ga gore maksimalno kad mogu, kad iđem na brod, sa broda i te stvari, već sam vam govorio o tome. Moram reći da nisam išao u Šibenik kako je preporučio gospodin Kalauz. Probali smo ja i moji momci to sami skušti i napravili smo mi to, šljaka to kako spada. Drago mi je. Ali kažem, preporučio bi ga svakome. Super. Zato što jednostavno je, znači, gore di vam kontrola uštekava svoju, vi uštekate taj svoj Bluetooth uređaj, u stvari kako se već zove onaj stručni naziv. To je Smart Link, komercijalni naziv. Bravo. Smart Link. Da. Smart Link i dole na mobitelu nađete, stavite, mogu vam reći, kažem, ja ga koristim maksimalno, sad nisam nikad došao u situaciju da me, na primjer, ustavi kontrola ili neko pa da mi vidi to. Ali opet računam, pošto je to službena stvar, znači ništa nije kupljeno ovako, znači nešto što je službeno, znači ja računam da ne bi trebalo biti problema u vezi toga. Zato to Damire, evo ja ću vas kratko prekinuti, mogu vam odmah reći, sve što god je spojeno sa tahografom mora biti homologirano i tipno odobreno za takvu upotrebu. Takav uređaj naravno je odobren i ukoliko ga izvadite van i vidjet ćete na njegovoj desnoj strani kada držite ga u tahografu bijelu naljepnicu i na njemu ćete pronaći homologacijske oznake i on se može upotrebljavati uz tahograf. To je potpuno legalan instrument. Ja bi savjetovao vozačima da ne stavljaju uz tahograf bilo što, jer ima svakakvih uređaja na tržištu, to uvijek mora biti homologiran uređaj koji je ispitan i od Europske unije odobren za takvu upotrebu. Da, jer ja sam bi postavljao da je to, da mogu ja to koristiti, ja to koristim, računam ono kako ste vi onda rekli, znači tahograf je VDO, to je VDO, to se sve poklapa i to je to. I ima sam kontrole, na primjer, i u Engleskoj, vidi se, jer oni gore kad vas kontroliraju, njima je prva stvar da vam vide pauzu 45 sati, još ako ste radili u domicilnoj državi, tu ste već u plusu. A ukoliko nemate, znači, baš sam ja naletio na takve gore, jer oni vas pritresu od do. Znači, prvo što gledaju vožnju, gledaju koliko sati, novo ono, ali kažem, ako imate pauzu 45 sati, pogotovo u domicilnoj državi, tu ste već u plusu. Isto, na primjer, što sam gore ima problema što se događa po Europi, pauza 45 sati, u Engleskoj vam to pod navodnicima nije problem, ako ćete je praviti gore, ali morate imati račun od parkinga. Ne, čak ne od hotela, od parkinga, da ste platili parking, zato sam odmah rekao pod navodnicima, da možete biti tu iz razloga što vi imate, znači, sanitarni čvor, imate sve ostalo što vam treba. To nije pravilo, to ne mora biti. Ali ja sam to doživio gore 2-3 puta da su mi tako rekli, ali pod navodnicima, zato sam naglasio. Eto. Super, hvala vam lijepa, Damire. I samo sam ostala iznenađena, zar ste sumnjali da bismo vam u emisiji poklonili nešto što možete samo ilegalno koristiti? Ma nisam ja sumnjala, ali volim pitati. No, što ste nego sumnjali? Gospođo, znate šta sam ja uvijek rekao i sad ću vam uvijek reći, nije sramota pitati, sramota je napraviti glupost, pa onda reći, ime nisam zna. Dobro. A recite vi meni, jeste sad u Kninu ili ste u Francuskoj ili ste u Engleskoj? Nisam, evo me točno u selu Vrpolju, gledam kako bura puše. U Vrpolju? Dobro. U Vrpolju, da. A i gleda sam, moram se malo dotaknuti, znate vi mene, gleda sam, evo, ako ne idem na put, idem sutra, ali danas gledam situaciju na granicama i sve, pa da vidimo jel se može šta po tom pitanju napraviti. Imam čak informacije da Slovenci otvaraju svaki kamion, ne otvaraju nego guraju onu sondu gore i prošli put je jedan baš kolega rekao da ga je policajac slovenski, fino ga je pitao zašto je gužva i policajac, kaže fin kulturan, stvarno mi je objasnio, znači dobili su direktivu iz Ljubljane, bez obzira koji je kamion šta, da se svaki unutra gleda i da se mora prekontrolirati. Jednostavno od cisterna nadalje, kao što smo vidjeli. Da, zato što je, jednostavno kaže, takvu su direktivu dobili, jer imate vi njih isto pojedini koji žele pričati, normalno, ja nisam naišao baš na neke da su ovako, ali ako ste vi prema njemu nikakvi, iako vam se ne čeka po 7-8 sati, dobro, 5-6 u koloni, ali to je tako, to je tako. Ništa. Eto. Hvala vam, Damire, pozdrav. Ništa, Bog živli. Do slušanja.
I mislim da bi to bilo sve u današnjoj emisiji, da ste na puno pitanja odgovorili, da ste o nekim stvarima o kojima tako svaki put kažemo, mi kažemo to je komplicirano, vozači neki kažu to je komplicirano, drugi kažu ma nije, samo treba naučiti. A i vi ste mi malo prije rekli, Zorane, to je 20 pravila. 20-ak. 20-ak plus 10. Dakle, 20-ak pravila koja morate dobro naučiti, proučiti i ne dajte da drugi znaju više od vas. Točno. Nažalost, mi smo kao ljudi skloni nekakvim neobičnim načinima učenja, usmenim predajama na parkiralištu. Iz branše, da. Jednostavno, to je prošlo svršeno vrijeme. Ne smijemo na takav način nova znanja usvajati, nego treba u biti slušati ljude koji se s tim bave, koji su educirani za to i koji znaju prenijeti svoje znanje. I ja svakog vozača uvjeravam, neće imati problema na cesti nakon jedne kvalitetne edukacije. Da, i na toj edukaciji pitajte, nemojte, kako kaže Damir, nije sramota pitati. To se uistinu i radi sa simulatorima, bilo analognih ili digitalnih tahografa, tako da se i rade i naknadni unosi, i ispisi, i različito tumačenje rezultata, tako da se stvarno nakon toga se zna sve o tahografima. Hvala vam lijepa. Pazite kako vozite, pazite što kaže vaš tahograf, što se s njim bolje razumijete, manje ste u prekršaju i manje su kazne, koje su inače velike. U 12 sati i 20 minuta zahvaljujem direktoru u tahografu gospodinu Zoranu Kalauzu. Pozdrav do nekog sljedećeg susreta, viđenja prije ljeta i kroz ljeto sigurno ne. Hvala. Do slušanja. Tahograf, sve za gospodarska vozila, servis, limarija, obnova vozila, rezervni dijelovi, fleet management. Tahograf, zastupnik VDO-a, najvećeg proizvođača tahografa. I da, samo originalni tahograf radi ispravno.